Oyese reka nongere mbasuze mbani ikaze inshuti bakunze bacu mudema kudukurikira abyumwihariko wode mwitana ibiganiro n'amakuru tenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije aho uri hagiye atandukanye. Anizere ko umeze neza kandi nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Hamwe bisanzwe rero ni wa mwanya wa Sport Update. Sport Update yacu uyu munsi munyemere twerekeze mu ikipe ya APR FC ikomeje kugenda ivugamo amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Abyumwihariko turagaruka ku nkuru ikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abakunzi ba APR FC aho bari hose bagiye batandukanye bakomeje kwibaza ikintu kimwe. Ese koko iyi nkuru yaba ariyo? Biramutse ari byo twabyishimira twabikunda, yaba ari showa nziza. Ese ubuyobozi bwa APR FC bwaburebye kure? Cyaba ari igisubizo gifatika mu izamu uyu mugabo Kwizera Olivier aramutse asinye ikipe ya APR FC mu kwezi kwa mbere? Ese koko nibyo ubuyobozi bwa APR FC bwatangiye kujyana ibiganiro n'uyu mugabo Kwizera Olivier nyuma y'uko ubuyobozi bwa APR FC bufashe icyemezo cyo kugumana abanyezamu b'abanyarwanda ngo nta munyezamu w'umunyamahanga uzongera kuza muri APR FC? Byabaye ngo ubwo birukanaga umunyezamu Pavel Nzira umunyakongo Brazzaville agaterekeza mu ikipe ya Sport, aho kuzana undi munyezamu ukomeye cyane w'umunyamahanga ikipe ya APR FC yahise izana Kizimana Adolphe nk'umunyezamu w'umunyarwanda uwa gatatu mu ikipe ya APR FC. Nyuma yo kwimugabo Kwizera Olivier yahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi ataraheruka guhamagarwa, abenshi mu banyamakuru bagiye batandukanye ba siporo hano mu Rwanda bavuze ko uyu nguyu yari umunyezamu mwiza cyane, ahubwo Hadjira Murushi yari yaratinze guhamagara uyu mugabo kuko yitwaraga neza muri karebe yiwe. Uyu Kwizera Olivier ni umunyezamu abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda bakunda cyane, ni umwe mu banyezamu beza u Rwanda rufite nyuma y'uko uwitwa Ntwari Fiacre agize ikibazo cy'urutugu akabarwa. Bose bifashisha uyu mugabo Kwizera Olivier, so kumwifashisha ahubwo bahamagaraga abanyezamu uyu mugabo bakamusiga. Abantu benshi bakibaza ese ko uyu mugabo arimo gusigara kandi ari umwe mu banyezamu beza bakomeye u Rwanda rufite akuki adahamagarwa? Akera kaho yakwinjira umugabo yarahamagawe, ariko inkuru itakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko ubuyobozi bwa APR FC bwaba bwaraganiriye n'uyu mugabo kugira ngo aze kuba yasinya mu kwezi kwa mbere. Mwabantu mwe, uyu ni umunyezamu mwiza aramutse agiye mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yabikomeye cyane mu izamu. Ndahamya yuko uyu mugabo Kwizera Olivier agiye mu ikipe ya APR FC ishimwe mwariyo yaza ku mwanya wa kabiri. Niko byagenda kuko uyu mugabo afite urwego ruhambaye cyane, experience ikomeye cyane haba mu ikipe y'igihugu ndetse no mu makirebe agiye akomeye cyane. Gusa ngo ikintu badahamanyaho ni kimwe gusa, imyitwarire. ngo uyu mugabo ngo discipline hanze y'ikibuga ntabwo imeze neza. Ese byakunda ko APR FC yamugarura ikamuganiriza bakaganira ku kibazo cy'imyitwarire akenshi na kenshi umugabo akunda kugira hanze y'ikibuga? Gusa bimwe mwibaza nk'abakunzi ba APR FC, nk'abakunzi ba Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, uyu mugabo ibiganiro bigeze kure. Uyu mugabo arimo kuganizwa n'ubuyobozi bwa APR FC ngo barebe niba koko bamuzana akaza kubafasha mu kibazo cy'izamu. Bigaragara ko Ishimwe Pierre nta muntu bahanganye cyangwa se nta muntu bakompetariya mu izamu. Rimwe na rimwe agenda akora amakosa kubera ko azi ko nta muntu uramusimbura, nta muntu umurusha urwego. Byaba byiza iyo umugabo bamuzanye mu ikipe ya APR FC, byaba ari sawa, yaba ari showa nziza. Ishimwe Jean Pierre ushobora kubonaho yakongera urwego cyangwa se akongera imbaraga amwizamu, akirinda gukora amakosa kubera ko arabazi ko inyuma ye hariho undi umurusha, undi ushobora kuba yarijyamo kuzarisubiramo bikamugora. Twese turi kubyibaza cyangwa se abakunzi ba APR FC bakomeje kwibaza niba ibiganiro bizagenda neza, bizagera ku musozo uyu mugabo akaza kuba yasinya mu ikipe ya APR FC mu kwezi kwa mbere. Ni ibiganiro tugitegereje cyangwa se no gukonfirma ko ubuyobozi bwa APR FC niba buzasohora itangazo buvuga ko bwaganirije uyu mugabo, cyangwa se bagasohora itangazo buvuga ko bwamaze gusinyisha uyu mugabo. Abakunzi ba APR FC bose barabyibaza. Ngaho nguko rero inkuru ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho urasimbukira hose urasanga nta yindi nkuru kuvuga mu ikipe ya APR FC usibye umugabo Kwizera Olivier urimo kugenda uvuga mu ikipe ya APR FC.
gusa ngo ibiganiro byarabaye, ibiganiro birimo kugera ku musozo ku buryo mu kwezi kwa mbere nta gihindutse uyu mugabo ashobora gusinyira ikipe ya PRFC yaba ari shuwa nziza. Ariko ngushimira udahwema kudukurikira, by'umwihariko wakanze kuri buto ya subscribe, nawe utarayikanda nicyo gihe ngo ukore kuri buto ya subscribe kugira ngo ujye ubona sport update, ibiganiro bigiye bitandukanye, haba imyidagaduro, siporo nk'ibisanzwe, ubukungu n'andi makuru menshi cyane agenda avuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, ku isi hose muri rusange. Njye mukomeza kubana muri ibiganiro bigiye bitandukanye, anitwa Pacifique. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira byiza, Imana ibarinde. Ndabakunda cyane, kaduzasubira ku munsi w'ejo na sport update zizaba zigezweho n'andi makuru azaba agezweho. Imana ibarinde. Ciao ciao.